Okay. Fesca má húdaine agus fáilte go club Irise an tó, seo an ceiribh Seisean ha Iriscian an bliana, agus bhheáil an fáilte a chur was a chéin sóiste Lisa NicDhòmhnaill hín anoch. Bí Lisa a bhrín mé phaipear a scríbí hín, má dhéon bhí clachgug òrain gus ceàrn a heicis or bocug cur rí bocug ceàrn ag na tràth-bhliadhnaichean anoch, agus ha mé a dúna fiúr rí clann mé so Lisa, fáci mé an lárach acatain, an áirstúlar acatain. Míle tain grádi, ha mi chod teilichte vi sástan seo, ha mi chod teilichte vi cádarh. So héad bud bevallim einse geif sé go bhród tràth-bhliadhnaichean móra an na fáilsechuch a fís seo. Chai merach go dhéanú leis na fáilseach an. Ac in die phaipear a chuiristeach is dh'inbhich agus chai sgrùdadh dhéanú mar a thuúlachtú. Agus an nóir sin nar a gabhail an phaipear sé dh'inbhich a chai fáilsechuch. So ma bhaisíh an bharach líon bhroie sé an phaipear ceàrn bhain. So ma ha sé agah cuireadh an srúthadh agus fíocha bhríist, or ha an 3 uur thuca bliana go lé ach ha an 3 uur noch go an dhòighean. So ma ha an seandreach agah fíocha bhríist agus bí dreach fata na seàrn na sé. Bhí fis agah or bí an títal ceart le luchd-teagaisg móra an achgal garig. Sin díoch dhéana míltean de bhearach gan. So ha an phaipear seo stéite an ópar as Rómíon sas coddaí cálas in Ceàrn Learning Alliance agus fa éit an gúpar an compárt agus coddaí cóirlinn na Gaeltoch a códas dé bhuinean parent is páist. A go bharach go sin ha sé an trachgus a hán nuair a bha méid anú cuasa bhaisteireach ag conservatóirí an na Hallaba. Agus bha mé sealtain núpar am héin agus cuiteach go bhríonn rí teacher an sna scoilteanádich. So bha mé sealtain tógáil na Gaeilge ba neonnaí go 3 agus cuiteach idir 3 agus 5. Bha mé siirigh bheith an bhuapas an cuiteach gus sealúch bag an as áirting aon. So ha mé díreach dul a chur an áard na slides inist. Abba fu ma leisceal, ha bhí mé idir fata, ha agam na sa ydy yn bar sy'n o'ch lwas agus yn cyrmig gyddola. A fy sio y gwpar ceart gilior, a fy sy'n ffeich yn y slide sio ceart? Gleifa, tap a leif. So, bi mysio y sialtyn eir, òrain gaelig an yn lysachich canain. So, ik an Iris yn gysiach gari awns yn y bwynion parent is pastje, chan ie bwgych hyn a hasyn y dianw o'r, agus sé jiffer cutramach a hasin or bí na panat an cuiteach, agus murahil gaelig ag na parantan, agus murahil ach tíroch unan an sa bhéan ag gabhail gaelig, ha oamsach hyn darif bocuch a churir dói. Agus cuiteach ha sin na gúpar an compársteachas leis na parantan, chanéil sin son am fága las, ha iad san chó cutramach, mar có-obrachan, agus ha ag jerich an la, siad san a vis a dianú cogunúch a húf, fólam trefíon na Gaeilge, so ha cutramach iad san a bhí bord. So ha bocuch darif, agus bí sin a nochguch trona phaipear seo, nach a bocuch héine ha seo ach neartachuch, brosnachuch, liasachuch agus tógáil na Gaeilge. Ans na suach an scoláirich ha sin bag an realichte or ha iad san a bhíochain bocuch trefíon na Gaeilge. Sinna ha gopar mar sin. Right, so ik an háiseach fa mé díoch son sealtain cóide se ha codoch a bhí gopar le páist an goléig le og. Nu a bhís na smunig mén fólam, uan an ha sin chocleachte hí bhí smunigh alanich ha chavórn an innevích, nio, chwaun eis, och, nio, neu, ach ma ha cuite gan agad a ha bliana a geis. Sé bhúrd gan go túr jeffrichte an, agus an dói a sa bhil sin a gúpaid agus a gimsu hu codar a se chlein ha gyma jeffrichte. Gysiach gari mwyr a hilet has de cosioch nio brein. So ha sin díroch a cwt gymchainio, cóir se ha pástian goléig og codoch. Agus an nóir sin bha mé is smúniuch mun na hárainne bhasin ag leachgach, agus sin na beachgan a bhuachta a chláin sin go matrích. Ma viste a brín rí daine
me òrain le clann og sin a bheith sit gra ó had spòrsal, had tlachbóir, had aghbóir, agus ha sin ceart a chané sin an unrót. Haiad goma cutramach, haiad goma cuach goch na òrain sin. Agus búta sin a bhí goma móchal as na dóin as an bí sin gan cleachgach. So sin an gelaf is cutramiche stocha an san taispanug ulugaléir, cho cutramachs cho cuach goch, sa ha òrain an an tógalcánain le clann glé og. So ha min dóchas gyda tapalad. So sin féidir na òrain is Shaoilear sé húla duine ans na bunian parent is páist. Agus ha tóir Jeffa rud an dádan sin. So as a chéad olama ha si féicin gydail plátse gyma spatial a ginin sin. Se pís leikra a ha sin. Agus cha seo a hort chafúl gan na húla buan. Ha leikra uavasach ma o'r ha cho flexible agus gúta go leachga an iomadach dóid a realite. Agus cúideoch hana dahan seo chobria, agus chanéile sam a bhil si bheith féicin go bhfuil písan bugad da airgid ar a fáte cúideoch. So ha glinsoch cúideoch agus donioin glé og. Ha sin a céalach fiús murahiliad a tuk sin in fachlan ceart has, neo fiús murahiliad a tuk sin céal a dhéime héin. Ha òraach an sa fí seo mar a ha glúasad fiús an join gléigli og nach alach stocha seachga in a géis. Had has de fein plach as a dhéime seo, had de fein an. Agus ha sin cutramach gun bí gun gaf éatsan a gáilisteach cúteoch gun bhéad mar farst in dhéime sin. A húf nim fachlan, so bí cúteach an adol fonnifláte, agus bí sin sé in cátsevéil agus nó sin an taniam, agus cátsevéil Cátsevéil an haniam ríist an seo ha mis muna gré aiví van, cátsevéil aiví agus an nóir sin hóir sin pícabú, agus sin díroch galig òrain berle. Agus na sanna mi ches an hasban seo bí mé brín mu itar hangachuch na nóran, agus seo in a hisimplaran, hánig mi chunna chogúnuch is dé úne róhóir. Na ha fachgal uavasach cúteachal le bhair sin idir an an pícabú. Sin a bheith a gra an an berle a chunéil uver sem mí chur sonna dhéime síine gleachgur sin an an galig ha fachlan fata na seàrna sin. Mas munúste ar a bhógsa leis na híineal an a bhair sin, chanéil sé fachgal go túr fallú a an pícabú, chanéil sin na tórtgain rud sem mí. So in sin, in inise bí sin ag gra seall siútú na háte, agus ha sin a tórtgain fachlan a gabhas a chleach go ag an taí. Union rút an hasin ar sonna híanú sé a bhí a tort pach gat an takeaway gan a pár an fachlan is an gaibh sanna chleach go an san dachi. Agus seall ha sin ma, bí a chleach go sin trích, seall an machar an ineag seall an cú, seall sin, seall seo. Agus siúdú ha sin ma cúteoch, seall siúdú. So an áte pícabú bí sin gra sin. So ha sin an cánaí a fiachain dí fachlan a chleachguch a ha cúteachal agus cutramach gan a párant an is an gaibh a chleachgu gan san dachi. So sin an géime seo agus bí si bheith féicin an sa bheit chomór sa ha uí go chlán, uair an ha an seáil is fiúhainniu go seach garim hat úr don bhí an jom a hat has gaibhag. A thuta gid hast an géime seo a chluiche, thuta gid hast a gáil páist le bhí suia ir glúnean am hárantan, or gabhah fáte seo a glúasad, so bisin tíoch a haráinpach an na slóide agus an géime has a gúpar a cheart go má. Agus ha a córta is a chláin go mór, ha a córta is na párantan, unúirt a bheith tachart leis guré chanéile sam déhan seorsa plastic, like nylon you're an colochtí sin, agus nuair a bheith a rúpach sin ceann na clanne, ha sin a gabhar a static, so
ha tort de hule dunne wie garach kein gemoor ha oavas ach heen spòrsal ha hule dunne a goal pars gemoor. So le vi smúniú je ha a chlán a tókal as a héime seo ha folla seoch ansavad chomórsa ha compárstachas mar farste agus co-obrichu itar clán itar parantan agus clán a misknim parantan a misk me hénigus a hule dunne ha sin a cruúchu agus a neartuchu gaivan agus ha sin cho cutremoch ha cutremoch don bhuian ha cutremoch do jónsuchuch na clonne agus cutseoch ha a neartuchu féimi sin cainechuch fad na húne gewir sin son na parantan a vrosnachuch kan beet mar farst voor gen bhuian sin or sound as a sin a vis dat jean chunne cochunuch an kut clonne uchur go scolarich na galig. So ha sin son daivan a chruúchuch etar a cutseoch. Ha spòrs an, ha comas an gloasat an, ha tort a chláine vi a vi sé an art get nach de feikin for a veliad ha de clointjin agus tókal achglan ha sin ule cutremoch. Ach a varoch sin ha tór a varoch an. Agus seo, ha mi ddíroch a dol i'r asgo seo. Seo pís scrívi a bheit mi ddíroch o'r son a churán. Colwyn trevarthan sé olaf a baviste vi an in donéjan. Agus ha mis go mór nam fangirl a hon. Ha na pís an scrífa ha leor a ha jessica me yen communicative musicality agus ha giro cho tlachkvor cho alain en dói as a veles an a sheltain mar ha ionnsachaidh go seachgari loch cúraim neo parantan agus clán a conathrú cáda go seachgari nu a had glé og. Agus gomse harút gan gama cutremoch ans na fachlan sin. Chanje rotigen falje han an òrain, ha òrain mar farst gen chonatrug laial nadragin go seachgari leis an join glé og. Agus gomse ha ma sin chumal gomór nam chuine. An dói as vel sin a brín agus an dói as vel sin a sein ha iad na slúin na hat dúlagin mar a stríke. Dus je sé leis an haidjom fut me glosa der ard? Eva, phaipear. Sure. Agus Colin Baker is an gomórisas an a fólam dachan noch. Agus sin na ha is an a gracuch ma ha rot an spòrsal ma ha clán a ggóil páirt go spòrsal bí a tókal canan chuú. Chanéil mi dóil chuiche a video sin ha video wávasach snok agam san seo a ha Patricia Cool sé sáriálaich ans na stáit an a héintse agus ha ise I roundsa huga dhéanú fuaiman agus marivis clán glé og a tókal huaiman agus marivis it a cúmal leis na fuaiman sin. So va ise a sheltain pástan glé og a bheit a clointin séinjich agus a bheit a cúmal nim fuaiman sin ats fiús nuair nach roiad gan clointin hast va na cúmasan fuainechi hastachge nu de bheit fata na sinne. Agus ha rotigin akin an seo bhúf na galig, ma had clointin galig a bríon benátere go siúlach ha sin a gúver hu cúmasan cánain, cúmasan fuainechi a bheit sa furoch cálarí fat an bithe. Agus ha sin cutremoch sé pís rannsachadh cutremoch a ha seo. Cumí mí mar sinna agus oprichi sin. So ha pís rannsachadh iontach eile agin an seo. Agus a ríist chanéil mi dul gáil gan a video héin. So seo agin Jenny Safran agus sé sáriálaich eile héintse. Agus an ópera ha ise a dhéanú Polarí clán sian miasan ha ddíroch iontach héin. Ha ise oprichu gemach go bhfuil clán glé og a gáil statistics ha de géisteach rein go dlú fat na húne agus ha a cúntuch statistically Kimmer ha na liedjan a dol cálaach, so nu a ha sin skrivig ha sin a fágal bhearnan itar an fachlan, ach nu a bheith sin a brín chanéil sin a fágal rút san bhí. Agus kimmer a ha fis ag clán glé og dé han an fachgal. Well, heit de cúntuch fat na húne fiúsig éis siamias an hat de cúntuch statistically dé na liedjan a bheith a dol cálaach na stríche. Agus as a fís rannsachadh an sin
sé na fachlan sé da achgal pretty baby, so sin cearlijan, pretty baby. Agus rúbriche chlán, agus siamías an rúbriche amach go mí tí a leantain pre, agus bí a leantain baby, agus pretty. Agus fa de rúbriche amach sin levi a cúntach Vis a leantain, pís a vis a leantain. Agus na cumarsan sin an rút a vis daine dunan a diochnachach, agus nirfa mi a brian dí sin luchd-obrach go seach gari ans na scoilteanarich. Ba eanta chomór nach rófesach go cumasach a ha clann gléog le a huf tugal canain. Ba táriú, agus chanéil mi ar sonna vi mi vógal rúa, itir, sé díroch nach rófesach nach dúirtan is mi ríu friúa. Agus fa éad san sin vech go ró a chlána bheit gléog, gon roiad de cuspair únis san scolarich le spòrs agus go ró géman an aotrom ach go a charót a céimsúch móran mustanig it chunne scolarich. Ach chané nírinne ha sin idir ha festach in is as ansan ramsachuch ag duine leid Jenny chomór sa ha clann og a céimsúch agus cho cumasoch sa haiad a huf tugal canain. Had de gra gabhail nuch at amachas hiad Jenny chenaldich an sananachain an cruúchuch ro trí. Sin chu cumasach sa ha clann gléog. Agus na ribh síine a cleachcach òrain, cáirí clann cho ócrí sin, ba chárgain a bhí múchail dé sin a cleachcach, tíoch mar a hút mí leis sin eisiau plad a húf picabú. Ba chárgain a bhí múchail, dé sin a torchain, dé siúr sa árainneoch a sin a cruúchuch an son. So, as a fís ramsa hí seo rin mi darvort, bhrín mi an a focus groups, bhrín mi Reis a chlein agus reis na parantan agus reis an luchd-obrach ans na buine parant spáiste agus cúteoch ans na buine scolarich. Ach ag an nunam, hug mi súl ar na hórain a bheit sin na cleachcach ans na buine. Agus a chéad rud a bhóich mi sé go ré craine chuch go má random a bhain chadeach a dhéasachuch an dóis an bí móchal, rúdsa mí mar sin sé tíoch òrain a hánig a difar cheàrn har si dí uáhasach nog ag cóirlinn na géaltóch òrain an sin le Jenna, féimireach agus had chu snog chu bria ha fuaim uáhasach snog chai a dhéanú an dói ha uáhasach professianta héin agus ha córtar is na parantan a bhí a chluiche as cháir so sé rúd uáhasach má a ha sin. Ach bechárgain a bhí feicealach leis na hórain héin. So thug mí ar na hórain a bheith sinna déanú agus chhrúich mí nádar chláir. Bha mí sealtain chabhór a thula hórain a bheit sinna cleachcach. Agus fiohainú thug mí ar dé cuas a hánig na hórain, dé seir sa fachlan a bhain, dé seir sa fón an ráistéigte. Dé seir sa categorí dé òrain a bhain, an òrain hengachuch ó bhéirle a bhain, an rá mudéin héin, mu dhéin cuspair sonríte, agus sin na rúbrich miamach. So han na categorían had go má farsaing, or bhain na hórain cho headíte, bha tuag mór an. So bha cóig amachchas a céad dé na hórain mu dhéin dahan, agus nu amachchas chéad mu dhéin áravan, agus bí mi a brín bag an na bharach mé sin na sanamiche. Le furan, ha mi díroch cealach òrain bag an spórsal, òrain nach ró a cealach cus ach díroch spórs. Má huail sin rúdan mar isin pláir ó chanélas an trachtar an enjan smáí, rúdan mar sin, agus mi héin sin clós an súlan strán is bíal agus rúdan mar sin, póg a mami, rúdan mar sin. Agus ha siú feicin chomór sa ha an categorí, vil siú feicin an pointer aga am a glóasad, siú feicin chomór sa ha an categorí sin muhuail, ach an orta bhóich mí sé, go seach garí don joáin gléog, ma ha sia mías an a gaiis can. Ha ui bhór achge an varin an binnichen, bí varin an binnichen a tín seachad a bhéan acin, agus bí húla dunne léim a bhórt bí ule sealtan an vari sin, ach chanéil áran san bí acin mu héin, so bechár gon áran mar sin a scríbe go chur dói. Ha árain eile
òrain ac yn mwy tractor, agus donioin a ffyrwch an dwych, an bawchan byga, ha sy'n ydianw ciel, ha sy'n magrio gaf sy'n y clech gygerisht. Ach, òrain mwy chanel ysym sgol, mae'r eisiau blad. Chanel sy'n gymwr an ffeim doch hwt gyda ha sy'n amias an y gais. Nio, òrain mwy bwchan, mae han y partan cwmasoch gagwal awn sy fws doch o gynwblyg ach tod hyn y òrain sy'n sawn doch lawn na sy'n y faiad. So, agus canan nadere, sin òrain fria, efo farin ro an canan gyma siúloch, agus farin cloinuch du gramar gyma siúloch alwain, ach mar striche van y fachlan fatte gorder rogaref do ne parantan iknach rogalig. Agus sin gerain noch getrich emisk parantan agus luchd-teagaisg, gyrro fachlan yn òrain gyroch rogaref, ag ire fatter o ard gan y bwynion sin. Stoch o gyfer jif an y nachi hyn ffyrifil gaelig hast gymaladr sy chwarsnioch, ach ansyn y bwynion fad yn romisio y gwybod, charwm son aniamachwch co na bwynion ach ans y ffys ha bagan had ule i'r chosta yn iar agus ha bagan minichwch mwyn jen agus tukishif sy fad ham I cainjoch coiad. Ach Chai eisiau gwm nach bwchor gwm yn aniamachwch gyhoffigal. So, mi tirwch o ffilchen syna, mi glwysad chyn yn ahlaid, agus sy'n clad doi elegus na horen sy'n y hiorsigwch, agus tor yw fa jeitach an awn, so mae'r sy'n blad pwpachan, nio behich yn bog an iwrd an morsan. Agus oren elefarin ro pan yn ysglan o clwch I coleg, mae'r sy'n blad. Agus féimi mi atchach na categóri sin uren an va òrain itar ganju fús 3 categórian. Ach hiach mi san arsainjoch vi gan sjórsachach an dói eva kialoch. So clúchi cálaich sin wordt gin mar immer in bate nio fús òrain flatju wordt an mar sin. Agus gluas a sin òrain farin roiil léim a cosioch a laif sias Bwrtan mwysyn. Agus òrain farin ro gyriafan efo y dol colar is yn òrain, agus fa toriw an, agus chortyn glan o'r fan y padantan, nid efo mi janw, nid efo mi brinrw, fan y padantan ag eisiau gwm, chomor sef a sy'n na chwtio gaifsan. Gyroedd y tŵcsyn, agus gyroedd y cawniwch yn y ffachlan, lefi y cleach gyg yn gyriafan. So fa sy'n cydro mwch gaif. Han y gelafan sio, y tort unie fôr mys nochgiad. Chanyn mi bwlwch o syna. So sio fod gen ha gyfi gymakyd rhamoch nid fes mi brin bagan y sana mi. Ha si fy feicin gyfil chafôr, wel chafôr yn darn y leiw had steitio i'r game y berle. Agus chanyn mi gyda rwyd dona a hasyn ach ha tripla jan yn sy'n yn lwb sy'n ha dŵl fain awn. Agus sialwf yn da uanio sy'n coig y machas y hiad fa cheich steichte i'r mulberry bush. Mae'r esiamplad che òrain a hasyn o ha galaf a glanas mwchwyni y mach systiach dal tron y flwyrichan chanie yn un nawn a hasyn nie. A chwyw, fiws botoch na noleg. Ha botoch na noleg a genie noch. Agus ha tor hiw an. Se ffôn o afsach snwca hawn, ha fyrust giliori hwgal. Ach, nachol fein ela ac stoch o fein bygan nas tradition ta agus that's more yn sas an sy chwltar ac hyn. Ha tamad o'ch gyfel chwmwr jeg òrain steich i'r un nawn. Ha sy'n gwmsa ha cols caran lisk sy'n. Siawn òrain berle, so sé wordt snokka hawn riist ach uuranan gaan jelm faun a goper kjars leis na hórain a visne klach agus bisne kleintjin barok me in sin. Agus trí amach sé hiat ha steitje siawn òrain galig agus gomse se kusnare ha sin. Ha faun cho alins go bria ac in kursonnach gan klachkuch na striike. So, sin yn rod, fa mi ysmwynhwch gymwyd, nid fa mi ysmwynhwch na hórain sin, chanel mi ydych, chanel mi ydych
gan y fideo sin, a cha mi a modd gaibh sealtain i'r YouTube. Agus ha an fideo sin, was a sportal a cha iantoch, mar a ha a cleachgach yn haintrad choig foncoch, agus cho cuach goch a hasin, cho fyrustas da hasin yn doi a fi ysgrifwch ciwl, agus cho cuach goch sa ha I gan naam. Agus yn fideo sin ha a chickisg ffôn, do luchd-teagaisg an an talga maga mamór, agus haid a tógal an nain díroch ansafad, agus ma ha éadsan sin inevich, ma ha éadsan ga húgal, chanel over sa mi cursonnach bí clánus parant an go húgal a cheart go fyriste. Agus ha sin a tort ein coram agus sirt agus òrain a skrif an dói a ha go fyriste sa gáas. Agus bí sin gahleachga go matrich ha tór òrain agin. Gysach gari, töfna galig, bys yn gallach go chotrich. Agus go gomse, sin far a vil, ha an cuspair seo corta gymse go mór or ha ui fór ag man an ceol. Sé séniad ar a húnam smi go mór isas leis na cóisiran, agus mór sin ha seo a corta go gomse ha fola seo. Hanna féin, hanna dóian, a bhí skrifuch ciúil, ha sin agin cursonnach cleach sinna. So, ounce na òrain sin, an rút a bhíoch ma sé gabhail spòrs agus iantas, element of surprise, a sin na córta chris a chláin gomór, can be rucham an, bulia a ha a gúpar leis na fachlan, agus can be na fachlan siimplí, agus fachlan a vis an cleachcha go trích, fachlan a gútach parant an a hort lewa, takeaways, a gútach a cleachcha ag an tai, agus so canan a ha cúteachal san dachi, agus fáin a ha a fricart na fachlan, agus ha bagan a bharach agam chanel mir sonir cúmal roat, a ha bagan a bharach agam Sreath me dhéan sin. So ha rannsachadh, ha nuavas rannsachadh a sealtain chod glú sa ha tógal ciúil agus tógal canan nar ceann agus nar nenachain. Ha coloch go bhfuil áte an seo túf chlí an nenachain ha mi smúnachadh, far a bhfuil áte a bhfuil brochas area. Agus ha coloch go bhfuil áte le FMRI ha cumasach éibh sin a healtain géin in ist. Agus ha coloch go bhfuil áte an sin far an déid ceol agus canan gilige chrúa an an dói a ha go ma fasc. Agus cléine sin an an berle bí sin a grabhút an mar cadence, phrasing fiús, tone, bí sin a cleachcha sin son canan agus son ceol. Agus ha uvad a hon, or an dói as a vis ar nenachchain a gilige Krishna rútan sin ha go ma fasc. Agus ha sáriálaichan an sa bhélig rein rannsachadh, agus ha sin a cúd an hianach orom. Rannsachadh in ainiad ha sealtain ma héinistu sentans go ma fatte le tór fó hentans an. Ma héinistu an an glés a ha siúloch agus a ha cearst bedúnig a hokal. Guns trísa mi. Ach ma héinistu an pís me éirich an glés a ha ceart na cholle dal is sruthadh had a cawl cial an hentans. Agus ma ha sin ceart a dhéanamh ha a ceart cho ceart don chláin. Agus ma ha sinne a cleachgach òrain na chal a gúpar leis na fachlan, a húf fáin neo rucham, neo bulia. Ha sin a cúr bachgach tuigse na clanne, agus chanéirtin sons go mí sin ann. So ma ha sin a cleachgach òrain mar isimplar, clós an súlan strán is bial. Héiliútu gur òrain go ma clachcór agus cuach goch agus cialach a ha sin. Ha gúpar gléfa sa bherde. Had the gra and nachal eyes and ears and no rutkin morshin. Agus had the janushin gus rucham a chumal, gus an rucham a chumal ceart. Ach an Gaelic had da liedje in nachkalshin. So pishinia gra cloasan, sulan, so uren an klinitu sulan cloasan, a gomsa ha na skialiche vi gopar bonahio shias, an achidol sulan cloasan. Hashin darif don join gli og. So bima shit le cloasan, sulan, strón is spiel. Héiliútu conversion mag leor. Ach ma héinistu. Cloasan, sulan, strón is spiel. Chaneel cloasan, ichir ceart, ha rucham in achgal, a churas. Ha chaneel ceart, agus ha na styrige don chlaun a vi gahukal. Ha sin a cur bachgach nan rad. Seach a vi gan cútechuch. Agus féimi sin a vi móchal rútan morsin.
So nu a mi brin dis na parantan agus dis an luchd-teagaisg. Sin de òrain bheit de molle go seach gari. The Seisean sú ha sin accorded de se hula dunne. Réist ha céist an noch go gomse dé cho cúteachal sa ha an fakal sú. Don joine ha fuch hans na baltjan glévek an nach lievug han eich gur sú gebrach. So stoch een bug fakal elle an. Ach had de klechke an fakal sú or bis na brin me jen kan goru. Ha goeper kleva onze òrain sin agus ha korte krische klein ha na gria van big a chlan leem so ha tlachkwoor. So mar sin ha mi jo wie gabhail get nach al sú akin. Ach beter feiken sú ans na liúirichen so tan mar sin. So chan sin kalkus. So bis na sé an na kirkels bi an ju sésu an sa vian bis sin ganania mechug bis Seisean sú ha talam kangaroo. Lemenish, kalua. Agus ha a korte tu a gummoor. Bi uren an nur had glé op bi na parantan gan kutjechug. Ha sin a korte is na parantan had tuk sin fach a nachgal leem, sin fachgal a burengeif klechge ik an tai. Agus an òrain a sin cachevil, calam cachevilu, bit a klechge sin. Ha korte tu mar ha a chlawn. Gusech gari me had Etter blianne agus davianne gois ha korte du gomóre vi léimeach ionnsachaidh. Het is hun ha mis munu govelet gen veach na alles akin govelet has down. Had de kusuch me in object permanence. So han rot an morten ha sin a korte du gomór. Agus òrain elle a ha chokutrumoch géine agus ríiste processe van. So el kaine go gun de helmig eif in peace lycra sin. So ha òrain an sa gaelig one teddy on the lycra, on severely one teddy on the lycra, ha mis menuch. Agus churiad galig un teddy in lycra. Ach is je huf takeaway, chan je lycra go féim se mi. So an hosho chut mi platje Ach nure mis menuch me een, hanig mi chunu chogenuch go vil liapi nes kutre mich in na platje. So an isje bishne gra un teddy in liapi, ni ofus ansen liapi. Agus bishne a kontuch nen teddy Agus nuair a mi brin is an luchd-teagaisg geharis. Ach kuit ook pionje in parantan. Wat de graadum, gewiliet an a farachgein go òrain sarabhachal, ma ha a chlawn, ma ha cumasan achge huf aravan agus dahan. Ach an sa phaipear seo ha meise a mólug nachal aravan jo dahan ma go leor liu a hén, lis mar a ha de curpua grammar na gaelig. So an san òrain seo sin unjene òrain far a visne klechig aravan an co-hexe. Agus bischen ga janu go mas ochgaid bagid fek gus sheltain gaif gunne vi a minichig ach gus sheltain gaif kimmer ha aravan a goper. So ha sin tog gile un teddy bi mi ga chomharrachadh an art bi mi ga chur an japi is de notion bischen ule sein un teddy an japi un teddy an japi un teddy an japi Shaoilear is ferelle. So sin bi me ga chusias an darna teddys bi mi gra well seo un teddy agus seo teddy elle cevia teddy a hakin in ishe seo da hedi un aga ha da hedi so bagedfug céimar chéim da hedi so an sin hicket go trí teddy-an an japi. Sa a chlawn a goalri sin go ma fyriste. Uran an bína parantan chan ég vil het strí ach ha kurin hiannig or mar ha na haravan a goper an sa galig. Ach òrain far a vilu tíroch a kontuch na aravan unga tríke. Chan ég sin go féimse mi mar a hilu tuk sin mar ha na aravan a goper callda di grammar na galig. So ha an òrain seo go ma cuach goch an san dóisin. Wheels on the bus, ceilich an the bus, leis an éirin, sin roin im harand agus an luchd-teagaisg. Kom hin, tuki mi persona ha corta krishna paranda agus trisha chloin or ha mi sminu go vil a tort a vi mochuch go vil da chana noch. Go vil an un sa òrainachge ach go vil het cumasach go goal an da chanan italialichte. Agus ha mochtjalas sin. Ha ne parent an mochtjalas agus fiúsachlan ha mi sminu go vil het mochtjalas. A huf grammar, nio fachlan, ha a mach sa steach, ha doris, ha sin naun dútan, jécho trích sa vistu a klechge sin, agus kutjoch a huf grammar. Mar a stríke an berle bete gra, the wheels on the bus go, the horn on the bus goes. Agus
getrich bí an luchd-teagaisg a déanú sin an sa Gaeilg, han dút an was a dul in áte a gra. Agus sin union a hatid for the ha chu cutramach a bhí móchail dé ha sin na gra, dé na fachlan, dé briachar a ha sin a tort don chlein, agus gan a panant an. Ach ha córtaú agus ha spórsal, agus ag déir an lá, féimi a chláin a bhí talichte ans na búinean, clán agus parent an sawn gaibh san ha na búinean, agus ha sinne gan brosnachadh ach chanéir sin an stúrich. Agus sin an nóta ha cutramach sawn leos san ha na búinean, so ma haid san talichte leis na hórain, Bwyd sinne a bhí móchail dé na fachlan a chuir sin an, ach ma ha an hórain sin a córtaú a chanéilmiad ó ra na chuútad gabhail. Agus bearhan sin rán na hanig amach leor a chóirtrú go mór. So ag déirigh an lá, réon muise an art, hanig mí go chogunúch dé seorsa rutan a bheith cutramach ans na hórain, agus réon mí an art óran nuga ha mí lán chéinteo gun dúgurt mí a bhórchuid dé na féin seo. Bíad a tuamach isteach gomain sin agus bíad a tuamach amach a ríist agus mar is trícha cha bhí fesam cóas a hanigid. Cúiú so sin, ba mí smuinnig na fachla a bhíh cúteach gaibh am san dachi, so cosich, ha sin a bhí a cosioch agus cosich inis, nio ans na scoilt an áirich, bit a gra sin gomad trích cosich as an trausa, na bí a ruig cosich. Agus cálarum, ha sin cutramach, hiag cálarum, cosich cálarum, an drásta an dú, sin briaras agus cleachgach am san dachi. So agus ha an fáin cho furustas agus mar a hort mi ha mi lán chéinteo gun dúgurt mí ach ha cho siimplist agus cosich cálarum an drásta, cosich cálarum an dú, cosich cálarum an drásta, cosich cálarum an dú. Agus gote tú sin a go le fachgal sa míle le gríomh san bí eile. So tóran sin, agus óran mud do bhóigh, agus árahan ag gnéirm sa un chorach hochgart da chorach hiún, cáte bhil do chorach an móleanú morún. Un chorach hochgart da chorach hiún, cáte bhil do chorach an móleanú morún. Seo hiad a nisise, seo hiad a jean, so sé géime fálaich a ham cúteoch. So agus seo bís píparach ag móvach. Agus bha gabhail chu tríchrí sin gus ruair stacte nam cheann, agus get na chol an fáin seo a cheart cho furiste bha agam chuú so leach mé. So ga trí céir címan buga, ga trí céir cóig, ga trí céir címan buga, ga trí statanis. Díadh chus an géime glúasaid ag déirigh an heisean mar a stríche bí a chláin na fás. Bit a fás cí agus had cí a bhí a clúiche leis na déite an had ar son glúas had a generation son fallh ha córtaú go mór a bhí a glúas na bhí sin skipplaigh san rómach go goléir ha córtaú go mór a bhí a glúas mar sin. Agus seo óran a bh mí smuinnig a bh chuma ag am bíisnig as na buine parents pás bíisnig gáil snach agus bit a déanú sin ams na scoilt an áirich cúteoch, agus hat an cáine a féineoch mé óran ag ahas a leachcuch gus a thuúla den nuchréinniú cábhaig ag am bí. So Ní a lavan, hic an alchun na bhórd, sushi has, hic an alchun na bhórd, cho siimplídi sin. So had a géirí ar a chláin a bhí a tín thuchga ach ag an nuam had tortgaibh òrain, had tortgaibh ach clann an an dói a ha furuste de thug sin. Agus sin nu a bhís mar is tríche bí da hiúca a gin, úsca agus Spáine. So at sa viste a bríonrú ha cheart go furuste bhí a sin. So cimar a ha seodal, Velu géirí thuisce, neo velu géirí Spáine, Velu géirí úsca dé chóirde grút an dú, agus get a thuúla tú go bhfuil dé chóirde grút an dú, sé grammar go má urdu a han, ach am sa chóhiicsa seo bí a thuúla dúnig a thucail sa bhat. Agus snacks thuúla seoir sa ólan priscat fiús humus, Baviske sinna bhí a gin ans na buine chané briachas galige ha sin ach ha seoltain a chaáin a cúpar an cóhéicsa.
buloch kenintach òrain cuspair na slides a cúpar ceartach seoiad. So, cochpan agus treinseir briscate agus banne, úlan jeirge blaste seo gútan dú. Chanéal me se go buloch talite leis an òrain seo, óir ha banne agus jeirge, chanéal sin na suúie go buloch puingal an san nóm. So, féimi sin bhí Feichgeloch agus múchal muon sin agus bhí gáil ar sochgair a dhéanú kenintach go riam nam fachclann ar an gléoch. Treinseir jeirg, treinseir garam, treinseir buie unga trí. Cochpan jeirg, cochpan garam, cochpan buie unga trí. So díoch ma hau a gisachach a bhúrt. But sin a gálik an agus is an darnar am ba mi smunu gomén nu riviste a clúiche cála leis a chláin. Chanéile a córtaú ma haiad gomóra sas as a clúiche ach gohéin. Chanéile a córtaú ma hau cúrstatare. Agus a bhí thart a bhí, ó go bhíad caile ag an tréine seo hau ar sons go bhíad a cúntú a haiad san gomóra sas as a clúiche achge. So ma ha áran agad agus a gútú a gálik an nám. Na stríke na sin ha córtaú man níú sin. So ha òrain bucha bítoch a cían seo. Leis na fachcail seo bricbrach ha sin snog ach brum chanéir sin na córtaú ite féimi gur fachcail na seaar a cín. Agus sin a go fa, ha mi dul stat an sin tíoch go sa fag sin baga an únior son chéistean, ha mi áhasach dúlich gon cúmi sí chofattarí sin. Na each be dulich mar sin scail. A mar sin dína géirí áran na gáil agus ha mi mar an a time machine agus ha mi mar thorstadh na chrálacan. Lena nuin bhéice. Mar sin sáí se Lisa, cho íteneoch agus táge díach a bheith a frickersteed chané díach in Charles a come heen van een join come heen van via sa glaskuutje. Is mis me oh yeah pentatonic scale. Nach de rijm in de keil ik geen bunnesach ha steen. Ach geen go eentje. Right, be mis samen gedraaste. Ha geleer ik weer daar met de cuspair. Sa version enige deze be was een goed maar modern tank. Ba sauna sem man Lisa mór an tank. Ha mi hín a smaintse na sa well mi hín a smaintse na sa mi géisteach lut mi éin maar díach huf dis was dríidech is a gotige vi to ceall grammar kuteach agus ma ha sin a brí mi ír a chotrá an seo agus mar a gote an féim bheith bem trein de galig a déanú just nátar de flanne an bignar an seo stéigte ír a cho ág a dulsteach an a chrálacan is nóirsansteach an a bhun-sgoile an urstas a gotín a bhí déanú huf tócail cána. Sin an jeirhró sin an opair a chuir mí roam leis an opair rannsachadh agam an PhD agam salmaíon sin ha buan go máláidir a cin a thuh úrchuúch na galig agus buan eile ha go máláidir a thuh fálam tre bhíon na galig agus buan eile ha uáhasach láidir a thuh fialsa noch clúiche le clann glé og a chanéile a cúpar an dáiste mí cálaigh agus ha síne ha mi farachcin síne tú fálam na galig ha sin uair an a diochnachach cho cutramach sa ha a bhí a tort na skelan sin agus a bhí díoch a bhí múchal cho cumasach sa ha clann ag íre glé og ha fis ag muintir an tràth-bhliadhnaichean sin ach muintir plánuch cánain uair an ha mi farachcin nach chaliad a cheart go múchal ir sin. Agus an dóid sé rud go túr nátara a ha sin go bhfuil ha daine jádoch áraneoch agus sin for a bhfuil a farachcin cóirstal agus mar is trícha a bhí daine a falla chofatar falla bónan rud as a bhfuil a farachcin cóirtal. So an jóin ans na tràth-bhliadhnaichean sin an gearain a hacinne chai písan cho bria a scríbeh mar is bleid an stiúiridh ag Realizing the Ambition. sé pís reachcha, sé pís stúdi cho bria tlach fór sáiriste má a hang a chabhór nach chalid ar diochnachach mé dhéon na galig ula go léir. Go tú. Well,
agus gaine tuh na galig bistinna diochnach uan an sin farach ginne hagamse chan in chatrain mí rannsachadh sin hast ach a bhór chuid déna duine a gopaid an an stúrú canain saun leis na hardscoiltean a bheit a ddíirigh chanán a suáil na tràth-bhliadhnaichean in a had. Agus ha mise a farach cin seir sa mission leis go bhfuil mise go mór sás as na tràth-bhliadhnaichean agus ha cúr dragarm a bheitsteine ag ra cúr an clanne. sé suáil na tràth-bhliadhnaichean a héad. Agus leis go bhfuil mise ha uí bhórach an sin agus ha mise farach cin córt an sin, ha córtadim go mór, get sé teacher bun-sgoile a hanam a ha córtadim go mór a bhí a gúpar colaí clann gléigla ág, sé plach go han gón. Agus ik go nu am gotá ha uíach an rannsachadh académicoch agus luchd-obrach na tràth-bhliadhnaichean chadéid am héir go leor son a bhíidir an rannsachadh ne trínig ne rutan mar sin. So ha mise a farach cin go bhfuil a cutrum a gomsa a bhí a gháil uálach sin agus a bhí cúróm an opair sin. Polishach Lisa and Machkau Fines the Gupper called and nation called as the Trabli and Himura tank Jarras and shin as Hamasa han a horing akatain. Jack you Eilchich will it is Kurstihil and Kringachich the hitcher and not the Gupper the clown the nation. Starlan a bhí sáineachta cúteachal agus nuair a bábhís gan an alpan a bhí a dul. Bheit mé déanú Seisean ar son luchd-obrach na tràth-bhliadhnaichean go matríoch. Agus bheit Iaineigh Starlan bheit Seisean ag ra níl dúlich, níl ag Starlan, bheit Seisean ag ra gon bhór ar son na hárain sin uiltechuch ar an lárach líneachcha. Chat a hacharód haast ach bhíon ar son na hárain sin skiplacha chuí mar a bhórt mé ha mí an cánaí amóchuch fut an chuile cártadim fut an na gúta go bhína seár ach chárta go raibh an cláirich chuú agus an cút go féim an náteacin. Chuí go másnach dúlich léimeisteach a dúlich siúna. Bhí cíad go beach ag dúine le. Chuí go másnach mar precursor gan na hárain ag Lína Roch. Agus bísúntaach agus séin lis a ha go mór me dúin na hardscoile ach bun-sgoile ach ha seo ar son na tutaíon bice bítach a seo a scanneal agus mí smíine go bheirige misneach do na hinmhich han sás le bhí stúrich na buin sin ar gléithich go mí smíine go ha uí agus ha dealas go leorain ag stochan nach misneach go bhí tucail na hárain nó go deire bhí déanamh na luchd sa réinú héin a chobria as bheith uamsach má luchd na hárain ag téin éichcin ar an iosadach, uamsach má. Chárta sin le. Chárta réim cúteach na bug trína gan ar son luchd-obrach na tràth-bhliadhnaichean or siad sanna ha an sástal agus siad sanna bheith sa cruúcha árain go matríoch a chasaine stúrúch ha uamsach daribh éibh. Nu bheith mí bríonrú bheit a bhórchuidú a gra chun roiad a déanú ard árain go matríoch a chasaine stúrúch chan le iad furuste. A mis gúnta leat Lisa na bhgrá ba sin cho inseneach chanéidir go raibh tlachhór ach bheith tíir a cho inseneach agus cho féimeáil do gúine a ha beachachuh éir fálam ag gníide ha seo agus dearabhrút bhgrá a sin is a duine ha gopur ans ag na trá íran agus go bhfuil barach gan na díirech oké ha mit alle chuúr áran beagrí chéile ach a bhí feichgelach mar go beag nó an big barach tuigse ag duine bhí féimeáil mar an beag mar fartjen jen áran a sin agus fiúst na bhgrá sin mu na bhuile agus rút mar sin ha sin prísel is ag an seálas a ha sin agus díideach a bhí cúr sin ir bealah gúine mar go beag nar a hat smaoineigh ar a léid agus a rútéile bhgraú is ag chopéic de gáir in ha stéigte ar fuin
ha acin an san dúlchas mar go bíag mar ha cho fémal sa bhige sa fébe dhéanú you sin iach mi héin rí sin dhéanú bheit mi go per céimean ag íre na hartscoleg ach bheit can an éhann siún svig na teacher an galige sin húcam sa gradium hoi úsa hausa tean an náil ar gáit a láb a bhílegarm sa hún scha téteach mar tean an náil hain tuileach a dáran a bhar sin na cléach agus sa scáil rúta ceàrn éhann ach ha sé fír skill ha ans ha nil charrán chálas acamsa fearcéir an neolalas acamsa a bhí máchail fuimen is rut mar sin ach tíireach a bhí géisteach de bríine rut mar sin mar sin fálah agus súléile háirtear chu sin háin is sin gus a bheith mí dé broch an a rain miú ach há sin go a sin go má iontíneach agus go má féimeil agus má machar tréin agus sin ha rutacid mar seo na bíocára meag daoine ha gopur ag na tràth-bhliadhn súla háirtear a léit seo na hausa gra an seo an nach cho féimeil sa bhig sin cho féimeil sa bhig sin gaibh is sin an dearmh rúta ha dhí tréinnig agus tuigse agus duine mar a chéin a bhí torstúra gaibh ha cho féimeil mór an taingear sin. Thank you, ha mi chotáiriste an do cháirte. Wel, tíach smóin na hána isteach ar madrastan a sin brímíon a bhí stéach ag òrain is òrain éile mar go beag òrain tradiisianta. Stach go rééis nátar de gateway me sé sin a fachgáil isteach don dúchas a gúta go bhí ann is ag gosáideach de mar sin na brímíon páirint ag na chogálaigh agus barach teolaigh na tíon don na gálaigh mar go beag gin má hátáiseach a glúbrit a gan stéach déir teann na náil ach chagrá. Go be déan rut a bhain seúna becin na siimplí agus an nóir sin ach na big ládach lí nán far an nó an dá óra ná an cála agus mar sin gúteach sinna bhí ósach má. Tú réile Vil het sin huket vil sí sios Lisa agus a gra oké J ha díarm an seo J na fachlan ha díarm an seo J vil an fána sin huket an toiseach no a vil Isaket J how gamasir an bhí chuúr trichéile tí dollamach a thuh canan. Ha sin másach deidir tí dá. Ha coloch is sé frósas na ris mé scríbh bardoch a mis minú. Ha muise bí mé clointin buile agus riham nim fachlan agus ha mi sminú gur an asa sin a hic fón. Agus mar bh mé gaitechuh a bhórchas geúine ha mi céinteach an do gutmi na féin sé ddíoch go bhfuil ná cheann. Ach uan an ha mi sminú go séachgarí a pentatonic scale ha chun nátare agus cho fuiste chanúú gáil cear. So mar sin ha mi sminú go bhfuil am fáil na tín go má nátare go má fuiste agus cuiteoch Chanéil sin son pí an Tchaikovsky a scríbh. Ha tro siimplí sa gáil, so chanéad an dóis mi na bheits mé an sás ans na cáisiir an. An cáí chanéil muise má ceád ag ire mar sin, so chanéil muise má pí anna dhéisachuch le céthar gúhanna realiste ru an mar sin. Bí mé fág sin daine eile. A cha chur an hiannig ar mar a hiciad chun na húproch sin. Chanéil muise cumáach ru an mar sin. Ach Chan nán sin ha mé gamas sé rud an go siimplí coloch an an dói na hárain sin. Nas coliche sa haid láhart saon na sarabh chal ha haiad. Lisad. Chanéil sin son skimbí sin a chicasc féin don chláin. Hadul suas an na hen agus sias an seo. Féimi a bhí nátare, féimi a bhí furustarí dí hogal. Sin an ha cutramoch. Lisa. Wow. Lisa, was sin éimseach ag aonseach. A bhfuil
Céistin ag dúine san bí, céistin a bharach ag dúine san bí ar san Lisa NicDhòmhnaill. Channeal céiste nach chudíadach am mír san si bríú fatan is atte muna cuspair ha cho íonne agus chhlachrádaí a bheith go gateway na bataille agus go a bh mí riamh smuoinigh mu de béir san na súil na trá-íran cha bheith fuil am Gaelic mar a haid. sé sin ún gine ruúten as sruthadh le hacking nó a bheith hacking ciú ag gúna a thuh bhí tálaigh dúine sta agus sin na hinna bhíe ha chuseachad an núine ach go héine agus a déan na háraigh nó a déanamh na briscin agus a déanana cíide go bhfuil gnáichin ag cíide siad san na ha mar an gateway isteach a fuil an Gaelic léithníic agus ha Jeffreyste bh scíide agus scíide ach únrút a gas at ule ar falláh bharach gur briscit stoch agus cúpatí sé òrain. Bí fán na chora cineach go úlan de ha de fallah amachchas an doras. Agus stoch gur sean an a bhacha an a béle ach go bhfuil tú ruúta gin hócail agus ha tar bicin misneach go hócail agus ar san na jeadh uvan an a bheith hín séta goach. Ha uasach í níineach agus íhóracham sa chuspur seo a go fáiseach chuide go uil sa ha hín agus sa sin táirte. It's mór an teag. Ha, well, bhfuil chóirte go raibh clann a bhí bíonút, agus chóirte go raibh na bogaí acu module bug a hiicasc cuasan an hítear an chuteoch, or nu bh sinna brín mé an trá-bhíonach na sin a dul suas go clasa ga, really. So, chóirte sin raibh clann. A ha dar rút búáda garim as na chóirte sin, so ha cearst ha na scáilte na sealtain orn mar nátar gateway, ach uan an han teacher an farach gain nacha an ein ach an gateway, agus sin ha sin táma joch. Agus ha cearst munach lein leis na hárain, ha córta rim glan leis ha muiste tchickas an sa bun-sgoile cuiteoch. So bí mi jálach idir lein, really ó ambrí, suas go scoláirich, nóir sin bhí mi gan cáidir son dábhlíonas nóir sin jomí an an clasa hunn. Agus a bhór chuitiú, tíoch ag an náis ag go bhiliad cha bhí caiineach go orm. Ach bí caiine achcha ar na hárain. Mar is tríchgur, chod luas a bheith sin a séin bit gra. So bí meise is suya ar an bealús, bí mi gra, bhuiir go amaniachuh? Channe tunis mi go amaniachuh. Ach a bheith íolach ar an árain sin, cáit an bhór sin a sé a ggóil an árain sin. Ha iad íolach ar na hárain mar is tríchgur. Agus ha sin a sealtna chuúr cho cuaach goch sa had. Lisa, could mi físuk at this jay show, mu vi janov bican over college na hall ni chakinje mór an tang son vi gat goed heen erst son lied vi sin uavasach female mile tangers sin. Han yes gur vel geleorach at die Jan of Lisa chudig sin gemoor vi se joldes achsen ha mi kritsin mile tangers sin. Mór an tang, we said.